Hi, Tripura University of Class 12 by admission nanani taya jaga o tam subject tong amuk jodi confusion nung kangke o video no naidi engke saimana no tamo jaga subjects norok nawai pori oi man ang personally as a master degree klai tong am bagi norok nang saimano ani pura full 4 year journey ang je experience mani norok nang details so saikra nai tai tam subjects nawai as jaga norok hamke pori oi thangman tai a course no nanani bagi norok chai to biman am norok saimana mu chuke please o video la jura naidi engke norok saimana clearly ang nong sai khna re nai o jaga o phadi ani munai song nong nang lam sogo hamke ani puila ni video ang description no ja engke no title bai buji khna ang tini oro no Tripura University o tam subject a jaga no nawai man am no details sana bogai o video no slam ka ang ka video nai man bisimtei kebang mano anu contact khai ang number bu ja engke courses tam offer khlai am no details so saiman na bagai ang tini o video haine slami tongo engke tabu sorate university admission ani form ro fill up khaina ni amo kaisa notice ongkhoya ko jefru notice ongkhora afro ang hain bahai ke fill up khlainai procedure ang sairuana video ni through no engke tabu phaidi no sawana bahai ke no Tripura University o after just passing class 12 no admission na man engke tangi na khangke kaham hai ke ba ajaga department to bom hai subjects jong na wi no khlai man amang ta bok no sawi khna ro engke phaidi kokham hai je no wan sukui tong khana Tripura University o direct class 12 pai bahai ke admission na wi man tai tamo subject na khang gang chano hai ke ba ajaga o tam busuk kaham course no kaisa offer khlai engke amo hai je kokhe Tripura University o kha integrated master's degree jeta hanjago IMD henai engke no ga jaga o just class 12 pai khangke no direct Tripura University admission namani bisingtei no ga jaga 5 boshor like 5 years no ga jaga o no ni courses khaimanai tabo example omono taise details ke sana thangka omo hai je no tabo suppose just pano college admission naka graduation khaina bagai jeta hanjago BA engke amo no complete khaimani pore masters khaina mu jong hangke no boroma thanai hangke Tripura University or else some university o tabo masters hangke MA hanjago bono hangke no khaina bagai any university o no admission nanai hangke tabo jodi no hard work haike entrance complete khlaiye Tripura University admission man kha just class 12 pai engke no ajaga no noni graduation bo tai no ni masters bo complete khaiman sinai 3 year no ni masters ni sigang graduation ngai tai 2 years ke no ni masters ngai jeta MA tai sa haina sapiro 3 years no ni bagai graduation course tai 2 years no ni bagai masters course gangke aja go no ni 5 years complete ni thang amni bagai no tai sa oino college so ni borok je pori tone borok Tripura University admission na bagai entrance na nangma hai masters ni bagai no tai na nangi ani thang sinai omo ja tangi important hey ke batang kaham okay hai no 3 years already graduation ajaga ni teacher rok bai ajaga ni professor rok bai khlai yang ke tam ui thana ke no ni master so borong ungphira no ni teacher hai diba ke no 5 years kaisa teacher bai no relationship kaham kan ke no jodi wan sui tong ka professor ngani ke hai ke ba PhD khlai bai mission tiara PhD holder ngani ke amni bai no professor rok bai ke relationship kaham na no ni kaisa aga relationship ka hamung kha ngangke no PhD khaitini bo no ni bagai kaisa advantage tongnai ngke no research school ang thani bo amo hai no jodi professor ang ni muchung khangke because masters khlaimani to kaisa omon reason this teaching line of thanai ami bagai ngangke amoni bagai Tripura University no jodi class 12 pai admission na khangke man khangke belai khan ka ham noi jung wan subate jung bam bagai khlai tong tai kabang bor try khlai tong ngke aro entrance ruino no admission mana nai om hai entrance ria kare jago admission mania last year ngke covid ni bagai merit list bai na kha a merit list bai tabu koi course khlai tong jago first year ro ngke tabu next je da kedal season or this year ni bahai ng assignment ya because tabu fan notification ko ya ko ngke je notification phainai ang no update khlai na through video tai bahai ke form fill up phainai tai tam important form fill up khai pro tam na amo nge phaidi om tang no ajaga ni details hai khna raga bom haya course tai 5 years integrated master degree tamo nge tabu subjects tamo ang no om sabi khna raga tam subjects no nawi man amno confusion ni tongke totally no video last ro nai clear ni thanai amno all subjects tamo bahai ke nana namtai bom hai subjects ar tong amno phununai because anga jaga student ang experience no ro ta joton sai khana nai ke o jaga tabu kaisa picture ri tong amga all boni update ang jaga Tripura University update khlai jaga website ni details amno tam katal course
add nang kha ang no ta bo mo sai khana lo wa no video la zo nai tong ni do okay ke no no picture nai khana actually mo old version se tam hanai mo Tripura University to update khlai se gyao ma agin details to mani ga last year kabama no koyekta course ta se boro add khlai ga ga ngamo bono mo sai khana nai ককা হাইছে জাস্ট 12 পাই মান পরে ইন্টিগ্রেটেড মাস্টার ডিগ্রি সিমিয়া 12 পাই যদি কে ফিল্ম লাইন হাইকে ভিডিও প্রোডাকশনে ইন্টারেস্টেড দं হাंके आं आगिबो साजा भिडियो एन्ड फिल्म प्रोडक्शन डिपार्टमेन्ट दं आरो क्लास 12 पाइ आरो जाको एडमिशन नाय मानु आम कायसा बुथुना राखति आम त आंनो फर्म फिल अप खायफ्रो सायखना नाय हांके ताबुक ता केसा हांके subjects yes sengtak o jaga subjects ni bagai salanya ni bagai actually ma ba subjects tabuk tamo ke no maximum to once we to nang english na nai henai yes english to political science jajang boro political science to ke philosophy por namu jongai ro philosophy nai mano history nai mano amoni pore o tai kaisa koyekta o jodi mathematics jaja khang mathematics to amoni kare economics haike statistics amu bonai mano Oke, omno kare je literature ta kaisa oino part English no kare inke Hindi tongo tai Bengali tongo. Enka omorok nang as a core subject hanjago honors hisabe norok omno nai mano. Right? Enka honors hisabe namani pore norok ni thani wo elective paper tongnai elective paper engha compulsory tai compulsory English tarpore norok ni thani environmental study tongphinai enke amno kare geography kisa sama porio enke computer ma porinai Omo rokon kha norong elective subjects omo khan ro per semester that suppose no ni jodi integrated master degree norok to tabo class 12 pai Tripura University to admission na ken norok 5 years ma tongai 5 years so tamo kangke norok 10 semesters means 10 ta semester norok ma nai hai ngangke a 10 ta semester ro nong ni core subject tamo ke norok jodi english na kha political science na kha jar jar jeta borok na mani amo to nong ni core subject tongai no amo to nong ni jeta honors subject ni rom janai amo no kari nong elective paper kangke every semester change ni thanai non elective paper ke every semester change ni thanai ta yomo no kaisa speciality a jaga o jeno no kaisa different je subjects dong amo bono no poina ni bagai haike saiman na bagai a shape ro ke amo no kare bo individual group forming right group projects a jaga ya project amo ni through no kabang friend circle ni bisingo bo srang lai mano tai amo kaisa chini boro ni bisingo nango je sing bai conversation khlainai amo ro importantly a jaga o amo ni through ke फोरोंजागो क्राफ्ट्स रक आमरकनि ग्रुप प्रोजेक्ट्स रजागो गाम हाइके गोबां बर' रक आबो आजागो परि दङ के आं नुगो गोबां बर' हेपिलि आजागो परि दङ ताइ कोर्स न चाजगै बै गोबां एन्ट्रेन्स लुइ बाक्सा मानो बाक्सा माइया गाव जतो नरनि हार्ड वर्क बाय नाइ नर एन्ट्रेन्स गाहाम के रिमा खानके I believe nor as I admission now even I nor regret khaigla khana and ang je nor site on nor tawan su ang just site on honoi because ang azaga tabu go ani nor haino nor na site on haino integrated master degree course ang ta master so klai to ang ba ang nor experience sai ma no je tam ka ham tai tam haimia and plus nor admission je video no na admission na nai ro aro kapal to but luckily phai are admission ma nai ro no ang bai ma lai man nai tai tebo details no ro bufuro honors paper na tam tam elective choose खाइना ना tam tam elective choose खाइके नों combination का हमों ना आमो बोनो सावई मान नाइ ते आनो सुनी मान नाइ के आमों खाओ मा हाइना रो जदि नों इंग्लिश ना का पेपर नों honors ना खाम के इंग्लिश ना मान पूरे elective दुइटा हाइ के तीनटा choose खाइजो नाइ तो ताम choose खाइना आमो नों जदि confusion के हाइ के ताम choose खाइके के नों या पेपर combination मिली आमो रो बहुत important नों elective choose खाइना नि honors choose खाइना नि कैसे सेव जाओ आफुर नों गाहाम के भाइ के choose खाइना आमो रो साइमाना नाव के आं दङो नों आं बाय contact खालायमानाय नों ना clearly के साइरनाय but firstly नों hard work मा खालायनाय entrance pass ना बागै के कटाल सब्जेक्ट कोर्स ताम एट खा नों जे सब्जेक्ट सामने नों तार टंगो नो ताम एट खान के mass communication एट जाक के ताइ कोयटा एट जाक जेटा कटाल आमोनि अपडेट अंको याको आमो अपडेट आजागो माननाय के जे फॉर्म फिल अप खायो आफ्टर ऑटोमेटिकली आं नों सावै नाय कटाल ते दंखो के अ भिडियो न लग जाखना अ भिडियो न लग जामा बा आं दाति न पाइसिनाय हाइपन ता किसे सावै पाइसिवना आमो अंखा आं गोबां मानसिङो geography honors दं हनै के sorry geography honors गरिखो but no geography na nang ko no college geography as a graduation ma khlainai ke amoni pore ke no rok geography pai kham ke graduation pai khar masters
khlanya bai Tripura University go ma fainai oma haisi engke but saimia bufuru boi aro jani borok ketal ek khairi mano engke khangke to no geography honors khlai mannai engke amo taukan saimia kota engke amno kari bo ta kaisa engke ojago no fee structure ro wasu confusion when fee structure ojago agi dak chung rok engke ojago 2400 puilawo tap 2200 ritongo ke norong ni ke tabu ka om kisa popular course ni thanga bai I think 5000 ni under ro course ni fee structure ni thanga means no per semester 5000 mar nai om hai nai ke norong ni totally 1 year rong kange like 10500 per semester ke ama as ko ya kebang actually come affordable no ke because no scholarship man nai am hai ke scholarship kam za tongo tebo like 50000 manai za drop amorok ni bakai bolo sai khana rawana pula admission mangadi no amoman khanke belai khan ke bang ka hamni chongna no wan subano because scholarship am ka ham belai khano no khana umbrella scheme hane ishano doi hane so amai bai bolo shawana ge but office structure as ke bang but no effort khai mana no om kom no jo tani sai ke course book ham no title di kisa entrance ni bai prefer khlanya bagi ki kunum type problem to ham ke please no shawi mano anu sungi mano anu je ta ang number ri ma ba ja ko no anu consult khai di je ta just pano anything right okay ang tini ong no jaga no parish nai belai kolok no ngayam bagi belai ken hambai because om educational purpose ni ke kisa kolok ke ma sau kok tang ke buji na bagi nga I hope no buji khana ang hope khlayo no kaham ke no ani je kok samani no buji khana hanai inge buji ang ke number to please one of anu watch DM khadi with your name please gang ke sang kaham ke kok shalai manai komsung sijeng ang video selama ma tong ta hora bagi no hor kaham han sinai nang ta ang upload ba khalai nai ba ang boi hor kaham no no je nai no belai kan hambai the share khalai din nong dolom bai class 12 pass out drop bai borok jodi muchung khangke ba borok admission na bagi sai tok thung tai man admission ti ka ham ke poriman thung am sungo jotono na hor kaham tai malai le ne ke pala to hanga